Ebusia for ya sanso edin shemo ewa hebium aha eye emergency Ghana TV dani de nia meka se oba so a na wa subscribe wa like na wa share dia ma onye bi na enne mati asem bi wa ha ama na ye me nwanwa to me ni die eye first in history at the mam enne one sisterhood is down. And next story I'm in second with video was saying ebusiafo ye mami bi e de nasem abeda MFK nebusia udi masem odi buy asem odi buy and say opebema awale no opebema ene natsena eni nti odi abeda ye wo fide mu asese dia ye moa no ye mbo wu davu entra mansan say amansan me pebema ene natsena nti ebusia ye nsem enyenko nyenko tie mu nsem ma na so hye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no e comment section no come on nyenko hwe video no Oba Mary mame o say o ba na say mame me ban se me peku still ugina mu me gina mu dedenden menti o mame me gina mu dedenden still so wo peku no sa adentia mame me du me mfie so se me ware nanso aware ni bimba anunti na me de ba bedam Oba Mary wanya mfie say patcho 40 years 40 emema ni bia bakọ anase omo makra patcho ebi bai ebi abakọ amamba no for aware nti se me atena se 4 years eya den ne pam omo me mo de me pam omo no mo obi a oba bia ye masem masem so de minim se oba bia ani echisa ada we ya ba ya no na emema ne ba we de onye me type we de onye me taste na usem na unyini no ema pefo no na na eba na mame patcho de bi internet say patcho nia obeba eye nia mepe no meti ase ma no eti ye de aware kwan egu ku amehwa na dwen eni aware so de na ya na ope be ma type be na ope o mame mi ni type bia da bi obi a wo taste mame de describe chire me e bia na obi hwe ya busuya production line ne da so 02 and me di between na eda and me di between na obi afra mi o obi afra o o se onipa ne se ma me mane mpa ne ho wa woman no kra where they pass me not to gentle savior 0247 0247 84 obi ani bresem enunti na me nso mani abre ama no Oba Mary enye easy say Ghana ni ba ebe sorry a only app say me pekunu we de adwuma mame me ye cleaner e wo fine tema free zone we cleaner our company ben e patcho dignity okay hey me phone sun a course ba na eba me so we cleaner mame patcho wa han wo dan ana se ba bia wo clean na ho na ate me patcho na me ame han me dan na se minti me han ti obi nchen na mete wonya sure say wo pe ba bi na atena na nye kunu mame debi ekunu ankasa me peku apa wo ma patcho me hoye wonya ngoe watwa bra me ntwae se wo ye makumo nti ma mimi sa ma minu aba ma wo ba no wonya ntwa bra me patcho wo atenka papa wo ya ade wo mpam mame bibia utimi ya ade wo mpam kama I was say mitimi hu because between ade mempe na MFK ode ma me kura peja na ya wose mabere tena so wose misisi nti oba wo ya ade wo mpam mame patcho den na timi ye mame mitimi ye bibia bi abe ma ni baje ufri me papa yekuapeni me mame ya asante ye fi dwaben okay na say asante dwaben na ekuapem patcho tonkrama mema ne bema bia wasi umfie so se ope oba pa aware no me so me ye oba pa minime ho enti me patcho e kwan da ho Oba Mary ma sorry na ma me 360 na me hwa de sorry peja omuna e ma me cameraman munya adwuma ne ma me nene mani abre epekuna ma menua Mary me machiri ba de Mary onti e ba edin Mary de a cameraman no momfa ento ne Oma
camera no camera no ntone so mame camera no dada ho 360 no corner say twa mame busuya 360 na oba Mary de mame nti say wo hia yire a also over 40 years but at Facebook no so Lawson TV and I say YouTube oba akwaso mame 360 no because I feel na wo mo ba na o ma behwe etu wo ye o taste mame describing wo TV radio ma mo tie radio no oba Mary tena se mame na wo ankasa describe wo ho ebia na obi hwe ewo radio so na twekonnwa ne brewe ni mame ene de adwuma na me baaye me ba adwuma yo enye easy. I'm so proud of you say obate wo and mema ne nse opana you are very beautiful na ebi basisi ade bi makra be how many months ni na be man say ope mama me tena ase 4 years na 4 years insha obia 4 years ni ewu ni bi da be ma bia so ense ope e di ntia wasese wo ho me hu say omunim se me wokun sana me hu omohwe wo age ena se de usi esiesie wo ho kata wo ho no omunu so ye married woman nka ye mai bia ope kunu na nka wajeja no ho sheni kanketenkete yi wo so oba akokọ kama plantain chips fefe me edu bre bia na me manse me pe na me aminim me na mamuna Abra. Mina mamuna. Dada yaso pe. Mina mamuna. Kusu. Nti ama ora ho. Nti minim. Mama me ba ho am wa kire wadwen na. Mina mamuna. Kusu nti me manse me pe that time na me nware ye na. Na minim se mimuna ntia. Nti abusia me pa cho production line no producers. Ko bia ma so amohwa elder de ofre wo no nani abere. Hey. Nani abere ono no say. We the elder. Wa woni oni tua. Aha. Say ema ni nsame onim ni se ono ne phone so no ofresi ye nti onim no nti no ofresi ne so no ema ni nsame ho na wa ka se man ni nsane ho be na ti se ana de aba na abetodwa nti abetodwa no ebe ye application into for application ebra yes mate into se ne me pa cho yempe abrantie ai ono manaso adwae manaso ase se no se be minim so oni e fa ne sei oni yire no aja wasini fi Anya no de pe oba Cynthia na wonu de wachiri se bia no bi so wachi chese muti se wasi fie na mubo se enye de wasi ni fie awie bia na hojo o se ne hojo nam elder so no ne hojo se anti monsha sam la na be disonti ye se ano ye first o se bra you the first o wa frame me de na o the first bra you so yani ani be ye ho ade no Facebook for no comment ba ebusia for me do bi ase so jibe ma ye kohwe video no e ba je na ye ma mi asem no eja ye ma na ye ntimi mie ya no nka ntile be ma se ye pe be ma no ye ma mi abekire ye se ono de obetimi aka wenso enye futu sem kese de ma ye youth no a ye siso no a na me spec onya me class onya me spec we nya me class ye feti ya hofu because ebedu baabi no obe wa agin say anyone which is available be I go take am like that what debi no na o ka say we nya me spec we nya me type debi no obe ka say o obi a wa ye ready bi obetimi abaline no se medina to enti yesremo ye kan ma mi asemi na eja ye so ye di tu ye hofu because obe wa agin say o at this tender age no obi beba wa brapo obi won say onipa no hwe oyi bibia ma na so no itimi aka so we dem pebe ma woni me pebe ma ne ho efe me pebe ma owa me pe dark skin me pe den ma de your choice ebedu baabi no na afedie be me bia anya sister madam obi anya obi oho na obi hu ne say afedie wa wo bo hu de we say me pebe ma enti ye ma mi ya semi
although ni deɛ na ankɔyɛ ne saa anaasɛ ankɔba ne saa nanso ɔno ehu ne sɛ at this age ne deɛ ɔpɛ bɛrima ɛne n'atena bɛrima ɔbɛka kyerɛ ne sɛ mpɛ sɛ mewalew ɛnyɛ bɛrima ɔne ne twempena nti yɛsrɛ sɛ wayɛ interested a phone lines no na yɛayɛ maame MFK ɛna abɛdwafo abobɔ de ama yɛn nti wayɛ interested a na wa contact ɔmo wey ɛyɛ serious wey dey strictly by invitation wayɛ ready sɛ ɔbɛ settle down yɛfa ne sɛ me ɔso wedi 40 nti yɛfa ne sɛ 45 that way round no ɛna yɛnyɛ 20 something ne 30 something ne a wɔn kan ɛne deɛ yɛmpɛ hɔ no nti de yɛsrɛ yɛ maame nya mmoa ɔpɛ bɛrima ɛne n'atena nti yɛmmoa no na onya bɛrima papa ɛne ne nyɛ de nti me ɛne ne nti obi a wayɛ serious agya ɔpɛ sɛ ɔne ne bɔbra onye bi na agya yasom nti me enyo ye ebusia ha ɛna me de mu ebesihyɛ no sɛ bɛ subscribe na wa like na wa drop comment no ɛwɔ comment section as dani de nia me ka sɛ yesua nyama bebree ɛwɔ channel we so nti utuni ina na wa ba besua nyama bi obi wɔ hɔ no ma ɔha bi obi akomu na agya nso de ayɛ de wo de tu hofo situation bi wɔ hɔ no obi akomu na nso wa ayɛ de wo de tu hofo catch mami esi anything any meeting ebusia bɛ sanso edi hyemu ɛwɔ ha bi